West Karbi Anglong ki Parludong Kamukam, Rong Sopiar Lokido Rangsana College, Student Union Body Atumpen, Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hampan Kachurupon. Kedam tang phai kuni ni phai sir ke parni Rangsana College Student Union Body Atumpen Chapatir Piponsi, Ingdeng Plike Brahini Social Freshers Meet Come Farewell Program Pamanbo. Bangso Ingdeng Plike Brahini Social Freshers Meet Come Farewell Program ke paman ponalong ke ACCM Tuliram Rong Hang Pen Alusar Puaman Peng Pen Chitongdu. Ha pangjang aluhi man pen ke ACCM Richard Tokpi la pen ke ongdung man pen ke doatum Chitongdu drinti. Tum labang so program mu labang so jai me tum patun ke deji. Samalang ni ning ke me party ka job. Student society pan ning kang saw ke student pan kirun. Student society pan alang ka cara pe pi ka job alang ni itu pan harap don kan itu mesen me adi do jot insam jinan tum patun lo. Asidang ni pan tum Phai kunin phai krep clear ni Rangsana College Students Union Atumpen PNK ACCM Tuliram Rong Hampan Kachuru Ponang Kokalam Thailaki Ingdeng Plike Brahini Social Freshers Meet Come Farewell Program Ajaimek Miss Senben Kipachan Ponji upon CM Tuliram Rong Hang Ningi Me Pen Kerap Dun Tegapot Rangsana College Student Union Body Tun Mai Pu Pen Kachuru Pi Kachurpon. Lipan ini tidak lapen. Hempu mukrampi asalnya kerja me hang senang lipan. Kimana songgoan pacunnya tu bersini jadi. Lapan dalang ni kan itu jasmet pet itu hal bang soal sih itu kacurong sih malah buat fizikal itu sabso side itu mungkin sikcara job alang ni pancur tonan elo itu pinisi bang nang rong atemat pol bulan itu from kijut pen itu next ani bang itu form ke fill bang check fit non sampai form masuk bom hasil itu alang ni pan pinisi cur long hasil alang ni pan sampai itu alang hirjumi hanpi Borthol Sopen Priyanka Balmiki, KTV News.